चिराङाव फिन गुलि गावनायनि जाथाय थांनाय मोनायाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइब्रेरि दाखिनगाव लामायाव सासे दाय गैयै सुबुंखौ माखासे दुथां सुबुंफ्रा आथिङाव गुलि गावनानै गालांदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइब्रेरि दाखिनगाव लामायाव गामिनि दाय गैयै सुबुंखौ गुलि गावना जोखोम खालामनानै गालांदों दुथां आखुनि सुबुंफ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला जाथाया मोनाबिलिनि 10 एबा 11 रिंगासो समाव सोमजिदोंमोन। गुलि नांजानाय बिनामिन बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावग्रा सुबुङा बेंटलनि थागिबि मिहि मिया आरो बियो गोदान NGO खामानि मावग्रा सासे सोद्रोमा। दाय गैयालासिनो आंखौ आथिङाव गावना गालांदों आरो गुलि गावखांना दाबसे जायगायाव गारना गालांदों होननानै फोरमायदों। नखरनि मानसिया खौरां मोनना चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि सरकारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। जाथाया माने आं न'आव फैबाय थानाय समावनो ओमफ्राय बिसोरो आंखौ नुनानै आंबो खारदों सोर मानसि गोसोम गोसोम ओंखारदेरखो होननानै माने खारनायावनो बिसोर आंखौ होसोथाब गावनानै ओमफ्राय गावनानै थिखोना लाबोदों आंखौ ससे ओमफ्राय गावसोर गारना खारबाय आरो। सोरमोन बिसोरलाय? जिखुनु जा माबा मानसिखौ आं सिनायखायो गावग्राया माबा मा होनो मिहि मिया होनना। अबेनि बिलाय? जिखुनु जा बेंटलाव थायो। सोरनि मानसिफोर? EMनि ना मानि EM दोननाय ना मानाय जिखुनु जा बे आरो। खयथासोआव जानाय बे जाथाया? 10ता। 10तासोआव मर्निं ना इभिनिं? माबा मोनानि। नों अबाव थांनायमोन? आं माने हजोंहाय नासो नायनो होननानै थांदोंमोन आरो। नोंखौ माबाफोर सन्देह लादों नामा? सन्देह लादों औ। मा सन्देह लादों? जिखुनु जा दंफां बारहोग्रा सानदों ओंखारना माखो बिदि आरो। गरबेसे गुलि गावनाय? गरसे। अबाव नांदों? फेन्दायाव। औ मा गामि? गामिया सारियालि थिनं थाइखानि। मा नाम? आंना? औ बिनामिन। बिसोरो मा खामानि मावो नोंसोरखौ गुलि गावग्राफ्रा? जेनेबा आंखौ मा सानखो होसोथाब गावनानै बोखांनानै दोननानै ओमफ्राय गावसोर रिहायदों आरो। दैयाव। बिसोर बबे डिपार्टमेन्टनिमोन? बिसोरथ' बेंटलाव थायो होननाय खोनादों। बेंटलाव माने NGO दानि गोदान दोननाय ना मानाय। औ बिसिनाव हाथियार दंमोन आरोखि? औ गंथाम दंमोन बिसोर। बिनि आगोलाव सोर मानसिफ्रा? साथाममोन बिसोर मानसिफ्रा? साथाममोन। औ माजों थांनायमोन बिसोर? गारि? बिसोरो गारिजों थांदोंना मादों आं जेबो मिथिया। जिखुनु जा माइबारि गेजेरनिफ्राय ओंखारदेरदों आरो मा गोसोम फैखो होननानै आं खारदों आरो ना। ओमफ्राय खारनायाव बिसोर होसोथाब दै गेजेराव गावहैदों। बेराफारसेथिं चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि DFO पारमानन्द पाथिरिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय साननैसो सिगां माखासे सेंग्राफोरा रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'आव फैनानै धुमुखि होफैदोंमोन। मैया मोनानि जाथाया हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरनि गुलि गावनायावसो बिनामिन बसुमतारिनि आथिङाव नांदों होननानै फोरमायदों। আচলতে আমাক পৰহি ৰাতি আমি কালি এটা FIR দিছোঁ। পৰহি ৰাতি কিছুমান মানুহে দুষ্কৃতিকাৰী মটৰচাইকেল আহি ৰেঞ্জ অফিচত গৈ পেলাই ষ্টাফখিনিক ধমকি দি দিছে, তোমালোকে যদি ৰুনিকাটা ৰেঞ্জত তোমালোকে যদি আমাক যদি বাধা দিয়া এই খ্ৰীষ্টমাছলৈকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভয়ানক আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব বুলি ক'লে। ৰেঞ্জ অফিচাৰে কালি ৰাতিপুৱা মোৰ ওচৰত আহি পেলাই ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি পেলাই FIR এখন দিয়া হৈছে। হেৰিত আপোনাৰ ৰুনিকাটা থানাত এটা FIR এখন দিব দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে আমি SSB আৰু SPকো আমি জনাইছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে, আমি পাৰ্টিটো হেৰি কৰিম। আৰু মই ৰেঞ্জ অফিচাৰক দায়িত্ব দিছিলোঁ যে আপুনি পুলিচ পাৰ্টি, SSB পাৰ্টি, আমাৰ যিমান NGO বা ফৰেষ্ট পাৰ্টি আছে, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ডিমৰালাইজ কৰিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ ওপৰত হেৰি কৰিব। তেনেকুৱাতে কালি আমাৰ এটা পাৰ্টিৰ লগত গৈছিলে, বেংটল পাৰ্টিত গৈছিলে। বেংটল পাৰ্টিত আমাৰ 3জন ষ্টাফ আছিলে, 4জন NGO আছিলে। তেওঁলোকৰ মাজত যদি খুংৰিং পাৰ হৈ পেলাই চেলেখাৰ পৰা যিটো মাল আহে তাতে তেওঁলোকৰ এটা কনফ্ৰণ্টেশ্যন হ'ল। সন্দেহত এটা ব্লেংক ফায়াৰিং দিয়া হ'ল। মানে এজন মানুহৰ ভৰিত লাগিছে, আমি খবৰ পাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰেঞ্জ অফিচাৰক কৈছোঁ, তথাপিও পুলিচৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক আমি হস্পিটেলত অনা হৈছে। কিন্তু যিজন আহত লোক তেওঁ কৈছে যে মোক গুলিয়াই কেনেকৈ পেলাই থৈ গ'ল, দৌৰাদৌৰি হ'ল, দেউতাকে আনি পেলাই মোক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে। বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা হোৱা নাই। সেই কথাটো মোক অলপ আগতে SPও কৈছে। এতিয়া মই ফিল্ডত গৈ পেলাই কি কাৰণত কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি মই জনাৰ পিছতে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম যে যিয়ে নহওক জংঘলৰ ভিতৰত ৰাতি 2টা বজাৰ বা 1টা বজাত সিটো আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ যোৱা নাই। গতিকে আমি বাদী বিবাদী চব কথাই শুনিম। যদি ভুল যদি আমাৰো হয় আমি এইটো নিৰভাৱে চাম। কিন্তু পৰাপক্ষত যিটো দেখা গৈছে তেওঁলোকে অবাধ ধৰণে আমাক ভয় খুৱাই কাম কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত যদি আৰ্মছৰ যদি সহায় নলওঁ
আমাৰ দিগদাৰ হ'ব। আৰু যিজন ল'ৰা গুলীবিদ্ধ হৈছে তেওঁ কি আচলতে তেওঁ একচুৱেলি এক্স এন ডি বি আছিলে, কিন্তু আমি গৈ পেলাইহে বিচাৰ কৰি চামগৈ। এক্স এন ডি বি এতিয়াতো এন ডি বি নাই, আগতে তেওঁ চিকিৎসা কৰে চিকিৎসাটো আমি ইতিমধ্যে আমি এম ছাৰক ক'লোঁ আৰু আমিও মিলি পেলাই আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা ল'ৰাজনে অভিযোগ কৰা মতে এন জি অ'ৰ ল'ৰাই কোনোবা এন জি অ'ৰ ল'ৰাই গুলিয়াইছে বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আমি গৈ পেলাই ফিল্ডত গৈ পেলাই আমি গোটেইখিনি চাম। যিহেতু আমাৰ 315 বন্দুক, এইটো হাতীখেতীয়া বন্দুকে, গতিকে ইমানখিনিতো মেজৰ কেজুৱেলিটি হ'ব নালাগে। তথাপি আমি গৈ পেলাই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ম। হয়তো আমি এতিয়া মই ওলাইছোঁ, তাৰপিছত আমি ডিটেইল ঘটনাখিনি জানিম। दाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।